Jodoh seneng ngambil sang sanega inggih sampune Ida Sang Srutasena mabaos sakadya sapunika majaring asu budhe punika raris Ida ngambil sang kandiken asune raris asune punika pramangkin ketidhik oleh Ida Sang Srutasena kacacak kedelang raris asu saramiyane punika raris kebayang-bayang kecak-cak ketidhik oleh Ida Sang Srutasena kaeng saramiyo dewaning asu suramiyane punika kebayang-bayang ketidhik rarisipun kaeng-kaeng raris nangis dan dewaning anganipun gudhek berag rarisipun tan sida antukipun anang lara dewaning ketidhik antuk sang kandekan saneaken dewaning asu saramiyane punika ketidhik rarisipun digelis metilar saking genah peyatnyane punika raris Ida Sang Srutasena raris nganupin pulahipun asu saramiya saramiya mangkin malih landurang didiang antuk nyeritayang kewentananipun asu saramiyane punika ipun benyah latik kukut awakipun galet ipun podang dewaning kaukut matadu awakipun raris digelis ipun metulak wali budal ibune kagiyat ngaksi risampune neket ring pono ibune raris kagiat ibune nyaksi dewaning makaukut awakipune matadu oh
enten si Pileta sedih bisa nyaksi o kandang nenek maka ukut benyah latih tur maning matatu Dea samara mataken mareng ceneng raris ipun saramyo dia saramo raris mitaken sarang okanyane udah cening bagus panak bapunda ceneng sarap raris ibu nyane mataken waduh cening sarmio pianak ibu nyen niteg awak ceneng dari makau kudawa cenenge matatu ngantos benyah latik nyenane nitik cening apa mawinan kecacang nah lautang jane cening matur teken ibu napi minap sisip idewone dados idewo kecak-cak